Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Кезектеги араб тил сабагын баштайбыз. Бүгүн биз силер менен инна ва ахаватуха деген теманы өтөбүз. Инна жананын бир туугандары. Мындайча айтканда, инна жананын жанага окшогондор десек болот. Аль-хуруфун насиха, арабтар буну аль-хуруфун насиха деп аташат. Алар кайсылар? Инна, анна, каанна, лакинна, лайта, лаалла. Баштан кайталайбыз. Инна, анна, каанна, лакинна, лайта, лаалла. Биз көргөн 6 хурufun насиха бул инна жананын бир туугандары же болбосо инна жанага окшогондор деп аталат. Эскерте кетчү нерсе, эгерде сүйлөмдүн башында инна менен баштала турган болсо, анда сүйлөмдүн ээси насб. Башкача айтканда фатха, ал эми сүйлөмдүн баяндоочу раф. Мындайча айтканда замма кылып өзгөртөт. Эми биз силер менен муну дагы түшүнүктүүрөөк болушу үчүн бир канча мисал иштейбиз. Ал-амсал. Биринчи мисалыбыз инна. Инна. Бул арабтан ат-та'кид дешет. Ат-та'кид. Та'кид деген кыргызча которо турган болсо, албетте деген мааниге келет. Эми инна сүйлөмдү баштайбыз. Инна албетте ад-дарс. Inna dars. Biz ne degemiz? Süylömdün iyesин nasbat degemiz. Inna darsa. Ne sebepten? Inna gelgenlik üçün. Inna darsa albatta savab. Sahnun deyli. Albatta savab cengil. Ne oldu? Süylömdün iyesi. Al bu süylömdün bayandoçu. Süylömdün iyesi nas, al evi süylömdün bayandoçu raf. Albatta salak cengil. Biz silerinin budağı salakta innanı alt taştagan mezgilizler ne degenimiz? Ad-darsu sahrun. Süylömdün iyesi, süylömdün bayandoçu. Emi ikinci misalımıza gelsek, anna anna. Bu dağı Araplarda at-ta'kid. Bir nerseni bışıktoo üçün kollanat. Eğer de bu albatta деген ma'niga kelsa, bu da ошондой ma'niga kelet. Бирок экөөнүн айырмасы инна дайым сүйлөмдүн башында келет, ал эми анна сүйлөмдүн ортосунда келет. Буну биз албетте десек болот маанисин. Албетте чындыгында эми мисал жаза турган болсок, Alimtu men bildim. Men neni? Alimtu. Bışıktayı süylömdü. Anna. Kimdir? Anna taliba. Anna taliba. Ne üçün bar oldu? Sebebi Anna'nın iyisi, süylömdün iyisi.
Anna taliba najihun. Bu жаққа жазайын баптағанды. Najihun. Шындығында оқушы игілікті. Же болса шындығында оқушының игілікті екендігін білемін деген мағынаға келеді. Екеуінің айырмасы инна сөйлемнің башында, ал эми анна сөйлемнің ортасында. Бирок мағынасы бірдей. Üçüncü misalға келсек, каанна. Каанна. Бұл ат-ташбих. Ат-ташбих деген бұл оқшош деген мағынада. Оқшош деп астына жазылады. Оқшош. Мысалы, каанна аш-шамса emni üçün sebebi kâanna аш-шамса kuratun dedi. Kuratun. Gün topqa oxşoş. Ne oldu? Söylemdin iyisi fatha oldu. Al endi söylemdin bayandovchi zamma ji bo'lsa raf oldu. Gün topqa oxşoş. Dördüncü misalda yazarız. Lakinna. Bu al-istidrak. Istidrak. Bu degen ise balkim degen ma'ni beradi. Balkim yoksa birok, ko'ychi birok deydi bo'lgan. Birok. Misal yazarız. Misalı. Hada ders. Ne? Bu savak. Tavilun ne? Hada ders tavilun. Bu savak uzun. Birok yazışız gerek. Lakinna. Cevap olsa lakin desek de ne olur? Lakinna ekotem olur. Lakinna dersa söylemli nesi bu emni oldu. Özgürtü. Lakinna dersa sahlun. Bu sabak uzun birok. Savak jengil. Söylemli bayandovchi zamma cevap olsa raf oldu. Beşinci misalımıza qaraylı. Layta. Bu ökünü üçün olduğuna taraftaga. Layta degende at-tamanni. Ökünü. Misal üçün laytal jawwa jamilun. Emni oldu? Layta söylemli nesi fatha neşet alanas söylemli bayan üçün zamma cevabı raf. Laytal jawwa jamilun. Gün cevabı avarayı sonun bolsa eken. Ökün odan sonun bol kalsa eken. Ökünü bir manisi var. Akırda misalımız la'alla degan at-tarajji. At-tarajji degan bu
balkim деген маани берет. Bir ihtimal var деген маaniге да келет. La'alla maanisini yazarız. Misal la'alla balkim at-talib emne bolot? Bul jer süйлөмдүн ээси дайым фатхае, süйлөмдүн ээси бул фатха кылды. La'alla at-taliba balkim окуучу maridun. Balkim окуучу ооруп жатат. Bir ihtimal. Ооруп жаткандыгы bir ihtimal. Урматтуу окуучулар, бул жерде дагы сүйлөмдүн баяндоочу raf же болбосо zamma болду. Biz бүгүнкү өткөн inna, anna, ka'anna, lakinna, layta, la'alla деген баардык хуруфу насыха мына айтканда сүйлөмдүн ээсин өзгөрткөн, бул жерде баяндоочу өзгөрбөйт, сүйлөмдүн ээсин өзгөрткөн тамгалар бүгүн силер менен өттүк. Эгер билген болсоңор, эгерде жакшы байкаган болсоңор, бул жерде inna, anna бардыгы сүйлөмдүн ээсин гана өзгөрттү. Ad-darsa болду, өзү у болуш керек. At-taliba, ash-shamsa, ad-darsa, al-jawwa, at-taliba. Ушулар гана өзгөрдү. Сүйлөмдүн баяндоочу өзгөрткөн жок. Үйгө тапшырма балдар. Ушул биз өткөн al-hurufun nasıha 6 сөзгө бирден мисал жазып, сүйлөмдүн баяндоочун жана ээсин таап, эмне үчүн өзгөргөнүн жазып, мага жөнөтөсүңөр. Сабагым түшүнүктүү болду деген ойдомун. Силерге ийгилик каалаймын. Көрүшкөнчө саламатта калыңдар.